Pulit kila Pynkynriah ya kila imut Nongialam KSU basyakem nasyulong syaki patok baper hari lum garu haka steps ni thoding hapdeng ke jingpahara ke khlain. Katkum ke khubor yo Presiden ke KSU samla Raymond Karjana on Pynkynriah sya Williamnagar District Jail kat bayu Vice President samla Pynkmen lang sanmit badu General Secretary samla Ruben Najiar on Pynkynriah sya Tura District Jail. Yagini gilangut Nongialam KSU lara aten bisyara khmat ke Yengkashari District and Session Judge haga sni palai hasilong hadin ke jingsha kem bayadai bat ki kam thumbor kiwa mi hakarali thuk ke KSU. Ke Yengkashari kala hukum ban set khat saus ni yaki hapo ke judicial custody. Kini Nongialam KSU kala syakem haga sni balang hadin ke jingpun kelumar bat jing thumbor hakarali thuk ke balam sya jing julor hadu lai puai tibi kali dan mensau hadu kan rengut ki briu Thangnya arti kikali malor ke jingpahara ya umar Subhash Chandra Bose bat Swami Vivekananda. Di Pulit klepente bagi dan haluk Hasan kali ki ejahar halor kini gijing jia thambor bagi lepen ngat iki Nongialam KSU hakikin dan repair jong ke BNS arja arpulai. Banyak bau. वहाँ में बैठो और ये